Hagan ke Eucharist bakui tong induai naga binda Korsika ibanilla mattom ibalai training shakal kata bau try ni ada ya i Kana malai spa lagi pra. Lai spa lagi pra. Wan baroko henen ko para. Wan yaro jing isrei ba jing pa. Ka jing I klem jing stan klem jing kun Jong utrai ubon juku Ngan yai wai ai ke un ya utrai Nakam ba unang lekem wai Nasudaya Maryam umudur Siu sei ka perkei yakiklun Wan baroko henne ko para Wan yaro jing isnei ba jing pa Ka jing I klem jing stan klem jing kun Jong utrai ubon juku. tong es ngu yau try naga binda ga jingai ga jingar ko baro ka bau dang te se halo jongi ga karpadi pi baro banduai naga binda ga divine mercy bible convention haganega la shai ga sni hangne ha mauklam nam stoin potrain kar ko kardo ya baro ki kun ki banwan shimenda ya gane convention duairu naga binda ki kina baro ke badan ran ha padenge jimpen kare ke exam kina ngiyo ke jing start ke jinga e jung utrai pen pen kare bha duairu naga binda I respond dakar badan ha padengi snip bon dakar badan ha padengi jimpa ke jing shitam duairu naga binda I ba herland socham badi kong lestina lingdo maulot barsan ngur ki kun naga binda ke jingkoi jingkia kam kerpang naga binda lestina ha kerteng upa baru kon baru men siyam bakuit Amen ka jinga e jingo trai jingi u Jesus Christ pat ka jingi jingo blai lemba ka jinga sulak jingo men siyam bakuit kindon rengka bat pi baro Ringar berpiru ko himen ko para tongin sange shipor ban pan map naga benta gilai kilai jongi ngirang yos ngo naga jimpele ban niko naga kam jungi apostol hadin ka jingpen khoi pen kia yawu badako bau dang etu ekipaid ba bau Jesu ulong unong penim ba marwe jongi tang hau nginyo yaga jimpenim padu Jesu ulong kerteng badon buram naga benta jongi haba ngishania telit telan yau Jesu ngilong ke balai lui ngin yo jingkoi jingkia tongin sange shipar ban pen scam yaga jingai jongi bada ka bakin dai egi pop baro naga jingim ka jongi Kotrai Jesu ngilong ginong pop ngilong gibaduna harukam maap yengi sait kuit yengi nga pala kau play badan bor baro badi happy compliment ko para pangalay po shibun da jijin barkam bada kitim Bada kikam, bada kishmekle, da jijin palasjana da jijin palasjana da jijin palat bakal ejana namar kata nakarpadi ka Maria bakuit kabaya isa ka tesaki yaki angin bakirikuit badi happy compliment ko para
ban wai na gabenda chuna how try ublay chuni ublay badan bor bar wanis sane yangi badandala mapi pop chuni Wunialam yangi shaka jingim bam chikut Amen. Try Kendra kublei sneyani Try kendra kublei sneyani Kristo ma ko Kristo ra ko nom Penim jami penim yami Try kendra kublei sneyani Try kendra kublei sneyani Kristo ma ko Kristo ra ko nom Penim jami penim yami Burong hublei shadron Badha kendau jinsu Haki ben riu baro badan kamon Baba Niyaya royawi Ni nama ni mani Niyai pendon murong Banis ngomuyami Ku try ko blessing breng Ku padan borbaro Ku kun mawe lupa Ku try you Jesus Christ Ku kun nam rodule Bakiki poperte Tu piang kajing kerban Tus ngau seneyani Detang mami bakut Detang mami utrai Uwe bahak Detang mami ko Jisu Christ Mami bayay long play Hajin ya long kawe Batu mensimbakun Hakaburong upa Amen Tong in niya duwai Duwai na gabenda baro ki bapang ki bashitam Ki ba yirba thoin jani Duwai na gabenda baro ki kina school Ki ba pinkaray na gabenda ki exam Duwai na gabenda Baro ki badon hapadeng ki jing snowsi ki jing kuslai halaki ingase Koblei ko pa jangi da ka ba pin mi pat yavu krisu kun jame mela jot ya ka bor ka jingya but la pli lendi yangi shaka jingim bam chikut to ka jingleniam jangi hakeneka ayam kan kintiu joy yangi but kan pendimai ya ka jingim jangi da umen siem ubadon hapol jangi ipan ya kane da ukun jame u Jesus Christ utrai jangi uba im badu basensha badme lem badu men siem bakui uwe uble junom la junom Amen. Kajing puli nagikam juga apostol Unong pasang kot wei ter du kebakai Kadbo Petrus Yohanes kidang keren hupai ba kileng do orang ba jung ketempel berkisah dusi kilawan seki kilas ngaudom namar ba kita ki apostol kilaban bena uji sulamipan padna katahi kila hikai hekecimipan nakibayap
Kumta kila kem yaki, pat kila set yaki habendi, hadu kumbalai, lasyai, namar ba kalajan mit artan. Hendrai bun kibalayo sengaw ya kekubor kila ngai, perlajan don hadu san hajar ngut kirang ba. Kum lasyai, kirang ba ju, kitemen kisan, pat kistat ain, kilaya lumlang ha Jerusalem, kilaya kendu yaw lang do rang ba, u Anas pat yaw Kaifas, yaw Yohanes, yaw Alexander pat kiway pat kibadon haying hasem jung ulang do rang ba. Kila penyengi ki apostol hakmat jung ki, pat kila kali yaki, takabor ayu neh kakerteng jong no pilale yakani. Dewi Petrus peladap tu mensim berkhut ula jubab yaki. Ko nong sensyar jong pajba pat ko temen ko san. Ladap hitian bisyar yangi menta kesngi sepang kekamba baha ya ubatako pat kumno lapen koj penkia ya Totip pibaro papi upaj Israel baro baha kekerteng jong trai jongi Yesus Kristus na Nazaret. Ya uba pi lap sanat na ya uba ublay lapin mipat ni kebayap. Takane kekerteng une uyeng hang ni hakmat jong pi ubalakoy. Une ulong umau ya uba pi kinong tray pila kentai ben penban ulak lalong mau dong. Don jeng pen im ha uno weipat. Naba don ka weipat ka kerteng hapo ka beneng pala ai ha kibriu da kaba en pen im yangi. Kaktin utrai. Mismo yoblay. Kasam cispakat pra kanaban praspakat saw. Kasam cispakat pra kanaban praspakat saw. Yun right aktifan kabalay. Nguyutrai bales pun kerhar ching I jong u klempo tu ai ngo ya utrai bas pun baba ching ismei jong utrai kan me junom tu kikun Israel kinang menta Ismei jong utrai kan me junom Nguyutrai bales pun kerhai Jing I jong u klempo Piki kun u aron toyai pen bra Jing Ismei jong utrai kan me junom Pi bating ya utrai pi ruperta Jing Ismei jong utrai kan me junom Nguyutrai bales pun kerhai Jing I jong u klempo Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lalaki nami patlan madu Kris, tuwa iki bahaning, sebab Kris udan usyam haka kamon ukpa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat pim. Ka jing pule na ka gospel ba kuit kat kum ya anis. Kabrong utrai. Hadin kane. U Jesu la peni alade sashasin hagesin ranjongo ha ka duriau Tiberias. Kalajia kumne. U Simon Petrus u Thomas balakot Didymus u Nathanael uta uba na Kana na Galilia kikun usabedi but sa arngut kiwei pat kisin sinran u Jesu kilaya donla
Simon Petrus ula ong hakiwe pa. Ngan late tong doka. Ngiru ngin iya wala. Kila ong hawu. Kumda kila ya late. But kila kiu hagaling. Henry baro shimi kim shim ngat eye. Haba habala mi kasni. Ujisu ula yang harut kaduria. Henry kesenran kim shim itu badai ujisu. Te ula ong haki paralok pimpat ngat eye kila jubab yawu em. Ula ong haki berat ya kejar syapang kamon janggaling bat pinna. Kumda kila berat ya kejar syata bat kim shimla tan shu yaka. Namarba langat bun tan gidoka. Usenran uba ujisu yid ula ong hawu Petrus udeu kenrat. Habau Simon Petrus ula yosngo badeu kenrat ula shimbiar yalade daka jai nama ula lempoy bat ula rengko hapo kiwe pat kisinran kila wan hakaling kiatan yaka jar kabadau daki doka kim shim dang jingaye na rengko tang kumpa arspa pro yenda kila poy harengko kila yoi keding renga hakabala sang doka badla don kindia upu te ujisu la ong haki wanra kato katne ki doka bapidang nga Simon Petrus ula leit shakaling badula ring ya ka jar sharengko shistai ki doka he shispa san po ulai tili barro wat la ki bon kata kajar kam shim pride satya ujisu la ong haki ale ya bam om dan mano naki senran ubanut keliawu me oe namar kitip bade utrai kumta ujisu la le ula shim ya upu badula ai haki ula le kumju yaki doka kane kasim kabalai ba ujisu ula penyutu yala de kage senran enda ula mipa na kibaya ka gospel jong utrai Kecingero yemi kukris. ko himen ko para bayek ha utrai Jesus Christ kad bangirandon hagane ka ayong paska ngirang yusngo yake dakishin jong ujisu belami pa but ujisu udang peni alade haki apostol shua baun kiu shabane Kenapa? Kebor bat ke jinga jong ke jimi pa jong Chris kanang priang kerleng lembah kine ki apostol ujisu udang pinyom mad ki udang ai la ki bakin dup yom mad kindup i ya ujisu belami pa kenapa kindup laban yang scam ban pla bat yala ya ke kubur baba but yes nuru haka jimpule banding kong naka kita naka kam jongi apostol u Paulus bakud hadu katna uslur banong ya ujisu ubalaya ubalami pat de haka kerteng jongu ngilegi kam bala badula om don ki ve pat ki kerteng hapo beneng om don ki ve pat ki kerteng kabamut habangi kot ka kerteng jongu Jesus Christ ubelami pat nginang yo na dong shadong na kabenda jongi lese don gi por ngis no tli don gi por ngis no lingamen siam don gi por ngis no kusalai don gi por ngis no kodlan u Petrus wong kumno haki por jonga jing so si ka jing no kodlan kot ka kerteng jongu Jesus Bunsin ni kalain ban kot ya ke kerteng jonga perteng Andre u Petrus wong kot ya ke kerteng jongu Jisu namar ke kerteng jongu Jisu tang kawe ke kerteng ha ka bening ha po ka bening tang kane ke kerteng kalaban penim te ko himen ko para kae ka ba u Petrus u hikayengi ke kerteng jongu Jisu ya ka bor jongu Jisu u Jisu belami pat ulam ka bor na ga benda jongi ban lai loi na ga jing shitam jongi ban lai lui na jing so si jongi hato ngide ban long ki kon ke bayan ha ka jing so si hato ngide ban long ki kon ke bayan ha ka jing jinjar
em u Jesu ukwa ba mangi baro nginiai light na kene ke jinge u Jesu umshim kwa yiki konjongo kisakur ha ke jimpa ke jingshitam ula kwa ba baro mangi ngi light na ke jinge nios no ha ke gospel min da gasmi kumbahin niyo ngot ki apostol jongo Jesu kilas no kudla kidon marwe kila tangan but kila kwa banlay tong doka u Jesu ula kot kumno ya kene ki apostol u Jesu ula kot ya ki ngan pelong ya pe nong tom brio minta kila tong ayu kila tong doka kito kila yo doka em haba kila ya light naka jingi du Jesu haba kila ya light naka bor janga jimmi pad kim shimlala satya ban sei so ha ka kam jangi haba kila ya marwe kalamu Jesu belami pa kilas ngo lenga mensiam baro shimit kila lenga mensiam kim padiotia kila treishitam henre kim padla bangat tang kawe ka dokaru ha ka jingi bun sin don ki por ni treishitam kamda me don ha ka ne ka por don bun ki kina ki treishitam ban krekot ban bun ki kina kis ngosi namar klam rung eye ha kli jongi kane kalonga jinge jongi kina school minta namar la jande ki exam kin stamban kusalai kimi ki Pakistan ban tit horlicks komplan kini kita baro ban pen klai yaki tamba ki om ngam la krakor tenre kampala de ki kun ki kimi ki pa ki kusalai hak ni haban le ayu lese pimbat kot ya Jesu naga benda ki kun jombi lese ki kun ro kimpat pan jingkar pad na Jesu lese ni don hak liang ka bakala hanne Jesu om kumno bread ya ka jar shakamon jongaling lese ngila bread jar shano hadu minda ngila bread ya ka jar shakadiang Jesu om shakadiang om don doka shakamon pad kambon doka shisin bread kan ngat bon shispa san bo lai tiliki doka bon sin ngiyai shakadiang kadiang kalong kadak kashin jonga negative thinking kakadiang kalaban long ki jing talot chami ki kadiang kalaban long ki jimlin basunio chami henre kamon kalong ka bor jongo bale ha kamon kadon ka bor jonga jimmi pa jongo Jesus Christ ha kamat ka bor jonga jimmi pa jongo Jesus Christ don mano balaban yang persya henre ngipan ngijit ban ya chakadiang ni bu dia ke jing snow jongi ni bu dia ke jing snow si jongi ki apostol kila khalat ba utrai Jesu la kot ki balong nong tong bruyu henre habawan ke jinge kila ong ya ngile tong doka henre Jesu shimla ino namar shisin la jediangi u Jesu udin yangi kachabangile hage jing so si jongi hage jing ja jongi u Jesu one be yangi panom kon one pai snap yanga kindia ko himmen ko para bun ki jinge ki bangia kindu hage jingim jongi kalong namar ngim treban snap ya utrai ni snap ya no ni snap ya sur jonga perte ni snap ya ke deu jonga duriao ni snap ya ke jingko salai jingim jongi ni kusalai bun ke baro bamla seiso henre nishu be ya kita gi jingku salai henre Jesu lada pisnap shipor yanga lada pikongu shiklip mat yanga ngan pelong yepi kibakamen shiklip mat ni don kamban snap henre ngis ngap yano baro jingim shi jingim jangi ngisnap yaka yakidau yakiler janga parte kidau ikijingran kana janga brio ikijing tenju janga parte kijimpen shoy janga parte ngimla por ban snap ya oble jiswa snap kindia bat kila snap ne em kila snap kila kongu ne em kila kongu haba kila snap bat kila kongu ujisu bela mipa kai kabajia haka duria imat om don doka
kalami doka shisundon. Baru shimi kila shankelang kila berbun sin ya ka jar jongi haka duriau henre klangat kawe ka dokaru henre haba kila ngap bar kila kongu ya utrai shisim bret kala long ka jing pahu haka jing ko himen ko para kamda me piki kimi ki pa pe kusala ya ki kon ki ba pule kon piki kon ki ba ngap ya nga ngap lada pesngap ya uji subat pi kongu ya wo un pelong ya pi ki ba seiso pindu kemen haka jingim chopi but baru ki apostol ki la on ude utrai bala mepa uji su pen grebam yangi uji su pen biang na dong shadong yangi enda ki la poi sharinga uchanga duria ki la lap kala donupu kala dondoka sang uji su utip ya ke jingdon kam jongi IT hawu but un sepelong ya pi ki ba seiso ko jisu be ngis no mo ya me na ka benda ka jingi spon jome bon sin ngile ngamen siam ngis ngau si ngidu jingkar men ngim nang shu ben yai ya ke lengi ayu wan ya rap yani wan pasiau hangi shakamon be ko jisu shakalian kamon medon me ap yangi me pen kare ya kabam me pen stad yangi men pelong yangi ke basaiso kerku yangi ko trai enya ro ko trai Jesus Christ Shalom, amen. tengin plai ke jingi changi ngange hau bleu pa badon hor ba unang tao ka beneng ba ka kindo but how Jesus Christ moon ba ba we chu utrai chu yau bela puna men siam ba kui yau bela kana pa Maria tesuti bela shane ben o Pontius Pilatus la sana pana yabu ulaya platet yabu ulaya shakibaya hayas ni kabalai nami pa de kibaya ulakir shabeneng ushang shamonu bleu pa badon hor ba nang darun wan pa ban bishari kibiyim ba kibaya na need homen siam ba kui haga balang Catholic bakui haga jinya silok kiri kui haga jimma pigi pop haga jimmi ba kado haga jingim bam chikut amen Kanambar laispa nyo pumriu Shimet bat shimen sim Hu Jesu Christu trai Nirahami kukpa Lajinai upukawan Nilong ukel ukrist Devan tuyet hako jinten jung Banong ukubabha Shimet bat shimen sim Hu Jesu Christu trai Nirahami kukpa Lajinai upukawan Soan nilong ukris Hakem haknyot hakajin shitong Banong kawan babang Shimet bat shimen sim Hu Jesu Christu trai Nirahami kukpa Lajinai upukawan Toduai ko himen ko para baga jinknia jonga ba jangpi kallang ka ba priang hun hau blai upa badan bor barro Tu trai bidan jinkina ki jongki Na bentar chiro ko rom ka teng jongku Ka jindoi ni bela balang buku jongku baro kawe kopa ngitarwa da ka jinkamen yakene ka jingai jongi hakane ka ayam paska topdiang yakane ka jing eucharist harda ka labsa ya ka balang jame ni pan yakane dau kristo trai jongim Amen
อุตรายอุนดอนแรงขาบัดพีบ Rengka bapi. ทอเกันเดียวยาลากิดอยนูด Ikan tiu di shao ตอง trai. ไงงูยาวตรายอุเบลจงิม Kashong hok pat kadai. ดาชิชากะลองกับบะชองฮอกบัดกับบะเดงกะเดตีจงีบัดกะจิมเพนิมเองีฮามันละกะปอร์บัญญารอเยเมโกกินราดเฮนเรคัมดัมฮาเกเนกะไอยอมปัสกาอินยารอเป็นดอนบุรอมชิชุยเมฮาบะยาอุคริสุโคนลัมบรอปัสกาจงีลักเนียมาอุเกนุลองอุโคนลัมบรอปัสกาบะชิชาอุบะละคิดนออีกิปอปกะเปรเตดากะบะยาอุละจ็อบยากะจิงยับจงีบะดากะบะมิปาulah penyop biang hangi ya ka jingim namar kata habala dap mia da ka jingka men paska man la ka ri man la ka jait ben rio ka risa da ka jingka men but what ki board bane renkat but ki kinhon angel ki ruai lang ya ka jing ruai ba klem kot janga buram jame kadba kia pen banam Bakut utrai. Bakut uplay kipan. Peneng mat perthai kida. Daka burong jong me. Rai hosana shatrong. Rai hosana klemkut. Rai hosana yublay junong. Yaro yutabawan. Haka kerteng utrai. Neng bat perthai gida. Daka burong jong me. Rai hosana shatrong. Rai hosana klemkut. Rai hosana yublay junong. ko himen ko para ha kene ka por ka baken tang tam to ngi naiti yana de shau trai rangat badune upu bat ka wai ayu trai unang shinti pura yangi yalam yangi barabo shakalyam basaiso ha ka kam ki jam aga pule ka puti ha ka jing duai jun ai bangilong ki kun badap aga jinga e ai bangilong ki kun ke badap ta ka jing ka men ai banginang yo jing koi jing kia da ka baya solam badu jisu belami pat na ki baya da shisha melong uba kuit kotrai kata mei jong ka jing kuit barong namar kata ngi karpadia ni to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siyam jame kum ka umje halo jangi bakindup ke lalong iangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya uppu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shim bato bam na ka ne pi baro ne mar ka ne ka long ka medjanga ya ka ba nit na ka benda jompi haka ju keru kamendala le yabam ula shim yaka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u om to shim bato di na kane pi baro na mar kane ka long ka kuri janga snam janga jutambate mai barbam jikut yaka ben pen me na ka benda jombi panaga benda ki babun yaka ben ma ki pop to le yakane ban kan mau yangam Kos nam bakar dor jangu Chris to pen koi yangi to pen koi pen kia yangi to ya da yangi na ubaman kajimaya jong kajinge
มีเป็นบดายา จริงยับจงมีโกตรายบานงีพลายากาจริงมีป่าจงมีหาดูบาเมนดาวาหาดูบาเมนดาวา Namar kata, ngi ke ba pen menda ya ke jingia bat ke jimmi pa jamu. Ngi tarwa hame kotra yau po janga jingim. Bat ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waiden namar mala nyu yangi ke ba bit ben ya hakama jamme per ben shakriya me. Da ka bas nge verit ngi kar padia me. Ba ngi ke ba yo benda haka met bat asnam ukris. Ngi long ke ba la penyata le ka we da omen siyam bakui. Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bat ka penjana ya ka haka jingi renga bado Francis uppa bakoi jingi father answer administrator janga diocese but baro ke lindo bat ke rinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yotiya da ka bakarmen ya ka jimmi pa badia baro ki bela klat no haka jingi sune jamme top diang yaki shaga jing shai ka kuma jamme to yesune yangi baro ngi karpadia me kram bareng khat bat kamaria te sodi bakoi ka kame jangobale vijosa bakodo kurim janga ke apostol bakoi Francis disease bakoi bat baru ki requit ke bela pens ngabaya me pateng la pateng nginduk lang ke babit benya ben dalem ha ke jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram me da ukon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallong hamay ublay upa badan board haga jingelang kaway jangamen siyem bakui barro kaburam bar ka jingero junom la junom Amen. Pagin duay ko ba o Jesus la hikaya ngi nagabenda ki jingdon kambaro duay karpangru nagabenda ka jing seiso bar ka jingjop Janga Divine Mercy Bible Convention la shai kusngi hangne hamau klam nang stoin utrai unangkar ko kardo ya baro ke bawanchi menda unangkar ko kardo ki father ki sister ya ki coworker baro ke bayarap ben pinbreng ke kubor babajang utrai ko pa jangin ba bring kalong ko kuy kateng chome kanwan ka hiba chome kalong ka mon chome har kan daw ba habeni toy ni benda ka sibam jangi ka bahara kasni Batas maap ni kelengkang jani, kumbali rugi maap ki kebeles niu yani. Bat bedalam ki saga jempan shoy, Henry kapalai kini naga basinium. Tapalai yang ingi karpar kotrai naga jings siniu barro. Haga jings bon jamme, toy jings of jings sign haga sngi jangi. Kramba daga jingarap ka jingis ne jamme. Ngilai bara bon naga pop, bangin yo jingada naga jing jinjar barro. Kadbangi dang up kemilen di yaga jingarmen bakoi. Bat ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka chungme kalong kahima ka chungme ka bor pat ka borong Junom. Kotrai Jesus Christ me bala ong ha ke apostol jamme ka jingsu ngai happy ka jingsu janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi Henry yaga jingai janga balang jamme bad ha ka jings bon jamme toy ha ka yaga jingsu bat ka jingat tale kawai katkum ka mon jamme Mame ubaim bado basensha junom la junom Amen ka jingsu kotrai kandon barabo rengkha batim Renga bakir. dap da ka jingi dotrai tongin yai markalia Ku kun lang rod uple. Make it poperte. Tu snow sene yangi. Ku kun lang rod uple. Make it poperte. Snow seneyangi kukun nang broduble mikir kipo perte tu ajing
Hakami ukon lambro jango bale. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala kot shaka jinka wai jango ukon lambrot. Kukan rat kami syong ko kayin syonga. Rei syong tang kagalir kam sim janga kan sakyahi. Kamet pagas nam jango kris kan rianga shaka jingim pamjika. Giêsu ngăn nhai tăng yami Giêsu ngăn nhai tăng yami Kotrai Jesu. Nan Mariami Yes no ngo yame. Nadukado Damela wan hapo ka don word kamen siyam Nan jami. Mariami Aga met jami, aga snam jami. Nadukaji Wan mela pen kadang yangi haka communion men siyam. Nan Mariami Ikram yame Jesu. Iye yame Jesu. Pag don kam yame Jesu haka jingim jami. Kotrai. Wan shaka met ka part jami, shaka jingim jami, shaka inga sem jami. Wan shaka kiba pang, kiba chitom, kiba tiapang ho speaker. Pen khoi pen kia yaki bako. Khaner laka te jame, halor kiba pang baro. Pen khoi yaki ko Jesu. Ta ya bahar ke ginasko. Ke badandan hapade ke jimpen kare ke exam. Nadu ka tayo pen man. Mena karku khardo. Ya ibahar ke kun. Ke badan hapade ke jimpen kare ke exam mentry. Bar ke class tol. Ai ke nangiyo jingai ke jing start ke jame. Karku kardo ya bahar ke bar ke brio. Ke balingam men siam. Namar ke pop joki. Namar ke lawe. Kaba. La dap ta ke jingdo. Kotrai. Menang play lendi ya bahar ke kun jame. Menang yeda menang sumang ya bahar. Ke bapulai jingai. Ke batsa jingai na kinga sem joki. Kotrai. Menang le kamla ha ke jingim joki vai pai. Lemba ke jinga silent joki Joseph ko in audience nim. Aingin ang yo ya ke jimpen jem pura na ke jimpen chitam shibor. Karko kardo yangi pindap yangi na ke jingis nega jamme. Kotrai karko kardo ya bahar ke jingdon kam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Karko kotrai Jesu benslai kotrai Jesu. Karko ya bahar ke kon ke wan naga binda ka Bible convention la chai gasgi. Karko bar pen koi de ke bapangi beshitam kotrai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, Jesus, ta pen koya baroko Jesus, pen slaya baroko Jesus, pen kadanya ki baroko Jesus, pen seiso ke jingim jogi ko Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tong in nia tuai. Kopa tori tosumar yala kabalang payalam yang ibara shaka buram ka jimipa kabamela kula hagane ka yukeris ngipanya kane da ukeris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka berpil. play badon bor baron karkuyap uppa barukon badomen siem bakoi Amen. Ya lesuk ban penbana eka kubor babha jonga jimmi pa hallelujah hallelujah Ismo ya blay. Hallelujah. Hallelujah. ko himen ko para la shai ka sngi kadeka Divine Mercy Bible Convention hangne hamau klam nong stoin kan stangin dai baje kan kut shi baje ye no sngi bad la shai minister nginum don mas kam mas ngi pelong katwe baje Rengat Barka Bible Convention. Toki ba bud ya kamas nangne snaba up naga benda kamas kadway beje bat kadway beje shipo eye kansa stang ya ka mas bakwit. Kitoki ba kwa banban naga benda kanega Bible Convention di pediang snaba ya pi baro baru blame senangker kuyepi ngiron ka jingduai ker pangru naga benda baru kikina ke pen kare naga benda ke exam la shai ka sngi. Ko pa chungi ba bneng kalong ko ko teng chungi ban bin ma chungi kalong ko mon chungi ha kando ko ba bneng to ai ni mata chen bang chungi ka ba rasmi ba to ma ni ko kam chungi kum ba ni ma ki ba rasmi ni wa la mi ni sha chungi ni shoy han rei ka pala ni la basmi amen kuble ko maria kabada ko chungai utrai ma khala ko kuya phara me ke ala ko kuya so ko chung phao jisu ko maria ko ko mi chung ble wa na ta chi knong ko min da ko ko chinya chuni amen ha buram ha pa ba ko man si mo ko ko ba lam ni ko chung ta ko ro jnam na jnam amen kanambar chispa La daya lembatu ngin imru la dane ngin sa job langru ngan raya ro ya utrai kin tiu nam jing job ba krau jong u pernob yakinong shun hapoduyao u krabor omban balaya ladayam lembatu nginimru ladane nginsa job langru Ini roh yo Yesus Kristus, Jinom la jinom amen.